In holding the elections all over India, we have National General Secretary in charge of Youth Congress, Mr. Archad, who is in charge also of Goa, and we have Munaf, who is in charge of social media. Now, this is after transformation started. This is the third election that is held in Goa, and the team under the leadership of Mr. Varad Mardurkar has been elected. They have various state office bearers, 5 state office bearers, 2 districts and district committees, and around 30 blocks have been elected. Now they are taking over the charge formally today. So we hand over the charge to Mr. The ultimate target is to fulfill the wish of the people of Goa. Right now there is a tremendous anger in entire Goa after these 2 MLAs resigned, and we have to convert this anger of the people which is there in entire Goa. So we are trying to get support of each and everyone who is ready to work against them for their defeat. So I have been meeting and I will be meeting a lot of people who can help us in defeating these 2 MLAs and winning 2 seats for Goa. गोय प्रदेश यूथ काँग्रेस फॉर्म जावन आज एक आठवडो जावन गेलो. अशें आसतना पासून आमच्यो आज फॉर्मली जरी चार्ज हँडओव्हर आमकां केलो गेलो वता, आमच्यो एक्टिविटीज चार्ज घेवचे पयलीं पासून आमी आमच्यो एक्टिविटीज चालूच दवरिल्ल्यो आसा. तशेंच येणाऱ्या काळान सुद्दां आमच्यो एक्टिविटीज जे आमी इश्यूज कन्सर्निंग आमचे यूथ जे आसा गोंयचे, यूथ एम्पावरमेंट म्हणात किंवा बाकीचे आज आमी जे बर्निंग इश्यूज आसा, ड्रग्स किंवा बाकीचे एन्व्हायरमेंट डिस्ट्रक्शन आणि बाकी सगळे इश्यू आसा ते आमी प्रामुख्यान घेतले. तशेंच आता येणारे लोकसभा इलेक्शन आसा 19 तेज्या खातीर आमी आमचे यूथ सगळे आमचे ब्लॉक वायज, डिस्ट्रिक्ट वायज आमचे ज्यो टीम्स आसा, कमिटीज आसा त्यो एक्टिवेट जातल्यो आणि आमी सगळे युनायट जावन आमी काँग्रेस पार्टी स्ट्रेंथन करपा खातीर काम करतले. त्याच बरोबर प्रामुख्यान जे आमचे 2 मतदारसंघ मांद्र्या आणि शिरोड्या ह्या 2 मतदारसंघाचे आमदार जे गेले 2 वीक पयलीं तांच्यांनी राजिनामो दिला आणि 6 म्हयन्या भितर जे बाय इलेक्शन्स आसतले, प्रामुख्यान ह्या 2 मतदारसंघान आमी काम आमचे नेटान चालू करतले. यूथ काँग्रेस आमच्यो थंय टीम्स ज्यो आसतल्यो त्यो आमी आतां न्यू टीम्स आनी अपॉइंट करून त्या मतदारसंघान प्रत्येक गांवागांवान भुतार वाड्यार वचून आमी थंय यूथ काँग्रेसचे आमचे जे कमिटी आणि जे वर्कर्स आसतले ते काम करतले. आणि दोन्ही आमी जे मतदारसंघ जे आज राजिनामो दिवन आमचे आमदार जे दुसऱ्या पक्षान गेल्ले आसा थंय आमी दोन्ही सीट आमी यूथ काँग्रेस पार्टीचे सीट आमी जिखून हाडटले.